Abagaragaza ibi ni abagore b'umurenge wa Mukarange ni mu karere ka Kayonza. Bemeza ko igiciro cya Cotex kikibagoye bitewe nuko gihanitse kandi mu by'ukuri harimo ababa bafite ubushobozi buke, bityo bagasaba ko cyagabanuka. Igiciro cya Cotex kiri hejuru cyane, nkatwe nk'abantu batagira akazi bo hasi biratugora kuzibona. Ugasanga nimba tugiye muri butike tuguye 1,000 cyangwa 800, umwana iwabo ntago baba bayafite. Rero ugasanga imbogamizi zirimo, iyo yazibuze aguma mu biriri aranijana kujya ahantu ajya atayambaye. Ugasanga nimba akoresha ibyo bitambaro nabyo hari igihe atayibona, ugasanga agumye mu buriri wabo. Rero imbogamizi icyo twifuza nuko zagabanywa, wese zikajya ku giciro wese yazibona. Igisire nacyo giteje imbogamizi cyane. Nkanjye ndi umubyeyi ndetse wenda n'abana b'abakobwa, hari n'ababa bari mu mashuri. Urumva umwana wo mu ishuri ntijya kwishura atagira Cotex. Ni ukuri rero zirahenze ugereranyije nk'umubyeyi w'umuhinzi cyangwa se utanahinga udafite n'indi mikoro ari ugushakisha, akaba afite nk'abana 2 bakeneye Cotex ndetse n'abakiri muto ayikeneye. Urumva ku giciro cya 400 n'amafaranga menshi. Sinzira namwe dutangira ubuvugizi wenda icyo giciro cyo kikabagabanyuka kuko birakabije. Abana kenshi bagiye kuzajya bagira imbogamizi zo kwiga kubera Cotex. Ndetse n'abavyeyi ntitukibasha kuba umuntu yagira ubwirinzi buhagije, hari igihe utungurwa udafite ayo mafaranga. Ariko igiciro kiri bugufi wajya ugira gutyo wanayabona ukazibika. Nukuri rero nabyo mwadutangira ubuvugizi, icyo giciro cya Cotex kikamanuka ku bana b'abakobwa n'abavyeyi biratugoye. Umuyobozi ushinzwe kunoza amayira ibicuruzwa binyuramo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Gaudence Mukamurenzi asobanura ko nta mpamvu n'imwe yatuma abacuruzi bazamura ibiciro bya Cotex, bityo ko abazabifatirwamo bazabihanirwa. Ubutumwa natanga nakangurira abacuruzi kubahiriza ibiba byatangajwe, kuko niba harabayeho kwigomwa imisoro kugira ngo umuturage ahendukirwe, biba bigomba kubahirizwa kuva ku mucuruzi utumiza hanze ndetse no kugera ku mucuruzi ucururiza mu cyaro. Izo zikaba ari inshingano ze zo kugira ngo yabyubahirize, bityo n'umuguzi abyungukiremo. Kuko bisanzwe umucuruzi utabyubahirije arahanwa, ahanishwa amande angana no kuva ku 20,000 ndetse kugera kuri 5,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, nkuko biteganywa n'itegeko rijyanye n'ihiganwa no kurengera umuguzi. Cotex imwe ku masoko yo hirya no hino iboneka ku mafaranga ari hagati ya 800 n'igihumbi, ashobora no kwiyongera bitewe n'ubwoko bwazo. Hari abasanga ibyo biciro bigabanijwe nibura kigashyirwa ku mafaranga ari munsi ya 500, byaba na ngombwa hakaba abazajya bazihabwa ku buntu. Bishobora kuba intambwe nziza mu kunganira abagore n'abakobwa mu kunoza isuku. Mu mwaka wa 2019 nibwo leta y'u Rwanda yakuyeho imisoro ku nyongera TVA ku bicuruzwa by'isuku y'abagore n'abakobwa bari mu mihango. Icyo gihe Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere mu Rwanda Prof yatangaje ko ari umwanzuro wafashwe mu rwego rwo korohereza abagore n'abakobwa mu kubona ibi bikoresho. Demokrasi Eric, Prime TV mu ntara y'Uburasirazuba.